Mbola tsara Madagascar, mbola tsara voka malagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, eto ampagnajagna ilazako eto ary ampamarignana. Monsieur le Président de la République malagasy, eto ilazany marina zay ary miangavy ianao Monsieur le Président sao avy ampifitaka mpagnahy ny reto olo reto. Voalohany teny tompoko lahy sy tompoko vavy, miangavy zay am Président de la République am fagnovazana, miangavy zay am Premier Ministre na koa Président ny antenimieram-pirenena. Eto amaragnako teniko amindreo olo ministra jiaby amin'ny mpitondra tany sy ny fanjakagna, Madame Ministre de la Justice Ranabavy. Itolika aminao za Madame Ministre de la Justice amin'ny ampahendrenanao amin'ny kapasitenao zay lazaiko ary fiarovagna ny fanjakagna hoentinareo. Zay loha tsy laza ino miangataka zay Madame Ministre de la Justice, bignafitsika ny enquête mikasiky reto olo influenceur vandivandy reto ary ilazany mariny zao hoagnamia sopapy enjana ary miangavy anao amizay teniko zay am fitiavagna Madagascar, fanosoan'ny Madagascar, mba hiarovanareo ny tenako satria le volagna aboakako ty mavesatra amin'olo marobe. Eto tompoko lahy sy tompoko vavy, itoliky zao am reto diaspora aty andafy. Ianareo milaza hoe tia Madagascar, ianareo milaza hoe tsy mety ny fitondrasana zao ny arantologno voka malagasy tamile taloha, kanefa kosa toeragna tsy ho zakan'olo jiaby. Alohany anareo diaspora ty andafy andegna miatsigny Président de la République, andegna miatsigny Président antenimieram-pirenena, andegna miatsigny Premier Ministre, andegna miatsigny Madame anabavinay Ministre de la Justice. Zao ny afatra nakao anareo. Ralahy ranabavisana anareo am diaspora na en France na ia magnerany monde zay mitaky am tsirariny am fotoagna zao, magnameloko zay am fitakianareo am pertribenareo ty Madagascar ty. Zay naviako ary mangataka am mpitondra tany sy ny fanjakagna ny tenako ampisehoako voka malagasy ny kapasité zay anagnanay am fitiavanay tany sy ny fanjakagna. Vognony zay agnampy voka malagasy ary andefa taratasy na niataka mbo miangavy anareo mpitondra tany sy ny fanjakagna, Ralahy Ranabavy isany iara itantagna atsika. Misy association zay ny Fronko tianay mbo ampidirinareo amin'ny légalement izy amin'ny fanjakagna gasy. Ino ny atao hoe ny association zay atsangako aty magneran'ny tany amin'ny fitiavagna voka malagasy dia zao LCDM en poudre tsara, LCDM, donc lutte contre détruire de Madagascar, satria reto diaspora reto mitaky zay ary magnamafy hainay fantatranay
fa ianareo ny magnapotiky Madagasikara. Misy andiany diaspora marigny okaloha tsy hoentitsika am lafiny sarotro izy. Misy andianareo diaspora marigny mety hendry fa kanefa kosa alohany anareo ipose questioni fiaignanan'ny Madagasikara, ny fandrosoan'ny Madagasikara, ny rafitry izay mipetraka amin'ny fotoagna zao, takan'le rafitry nipetraka teo aloha ny simbatinareo, de zao koa mila simbatinareo tompoky lahy sy tompoky vavy ajanona. Satria mazava tsara reto influenceur reto apotoko tsara, ndraiky diaspora reto détruiser Madagasikara. Agnatin'ny diaspora io 80% asile politique. Fantatsika voka malagasy tsara ny asile politique dia voka malagasy ny magnefa zay iaignandreo ty andafy. Tsara ho tsapatsika zay. De faharoe, nagnino anareo diaspora, ataotsika exemple ty en France, nagnino anareo tsy magnano enquête interne entre anareo diaspora? Satria hitanay marobe ny intérêt vahoaka malagasy simbatinareo. Amin'ny fotoagnanareo magnano mandeha mitaky zonareo soi-disant ho izanareo tsy zony Madagasikara fa zonareo. Malalaka anareo satria andafy mafaka milatra. Fa kanefa kosa kazadignanareo à chaque fois anareo mandeha manifeste Madagasikara perte 1 milliard. À chaque fois manifestation Madagasikara perte 1 milliard. Tsy hitan'ny masonareo izy satria tsy alaigna aminareo magnano manifestation. En France ce sera gratuit. Voie publique engagé nareo, c'est payant, c'est Madagasikara ny mandoa izy tompoko. Zavanareo tsara raha dinianareo. Eto ilazany marigny tenako. De deux, agnatin'ny manifestation marobe ny zavatra, par exemple bouteille d'eau vive, zavatra simba, bon zavatra simba tsy misy zavatra simba matoa, misy bouteille d'eau vive mitraine, misy lamba tavela io, ino ny zavatra hoisy. Piasan'ny commune avy miramasy magnadio nanaovanareo manifestation tompoko. Madagasikara pays tout ça. Fitiavagna Madagasikara ve zay? Zay nagnambarako amezako détail par détail. Ary eto Madame Ministre Ranabavy, vognony zay iaronareo volanko. Ary vognony zay agnapetraka en ordre. Ampanosotsika ty Madagasikara ty en 6 mois. Ary eto faharoa magnarakaraka reto association jiaby en France ty eto zay milaza hoe association anareo gnisany midétruiser Madagasikara. Madame Ministre, bigna ataova enquête approfondie. Misy association ty andafy eto mahazo subvention amin'ny conseil général amin'ny agnarany voka malagasy andeha agnampy Madagasikara. Eto misy association mandeha magnato bureau, mandeha magnato association mahazo ordinateur 10 000, 5 000 ordinateur. Alefandreo Madagasikara ordinateur 3 raselo. Tsy mangalatra Madagasikara venareo, tsy mangalatra voka malagasy venareo. Amin'ny agnarany voka malagasy ny angatanareo izy andafy aty tompoko lahy sy tompoko vavy. Eto misy événement zay maventy tsy ilazaiko. Azahoagna subvention combien 1000 euros par an amin'ny Madagasikara magnitry ty. Ino ve zavatra nataondroana Madagasikara? Alors que am titre hoe gnanaovandreo raha jiaby eto en France, am titre andeha agnampihagna voka malagasy. Raha nataony association raha mijano reto pitologno vandy aty andafy, ro mpagnano événement raha en règle ro tompoko lahy sy tompoko vavy Madagasikara bandroso. Reto ny mpagnapotiky Madagasikara ary mangataka zay agnano enquête approfondie vognony tenako satria amin'ny taognonakazo togotokotro miaro ny tsombotsoan'ny voka malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy.
Fantatratsika eko misy risky ny zavatra volaniko eto. Misy impact ary miangavy mpitondra tany sy ny fanjakagna ampamarignana maro be volaniko. Impact izay andalo amty teniko ty. Fa ataoko ty teniko ty fiarovam-panjakagna, fiarovam-bahoaka, fitiavagna fandrosoan'i Madagasikara. Mino sy matoky zao. Raha atao enquête approfondie amreto association aty andafy, madame ministre, amreto diaspora reto, miboaka ny mangarahara ho hitatsika ny tombotsoan'i Madagasikara, tomboko lahy sy tomboko vavy. Misy événement eto isan-taogno milaza hoe mamory olo andrivony, mahazo survation am conseil général, tsy ho tantareko eto otrino fa haiko. Am titre angalagna izagny fagnapiagna agnano fety fagnapiagna ho an'ny Madagasikara. Aia Madagasikara ny ampianareo tompoko lahy sy tompoko vavy? Aia tanàna nampianareo Madagasikara tompoko lahy sy tompoko vavy? Tsy mety sokafinay ny enquête. Ary eto miangavy ho an'ny mpitondra tany sy ny fanjakagna ana Madagasikara. Miangavy anao zay, Monsieur le Président. Samy baka toliara iabiaby asika. Dadinay teraka toliara. Ary miangavy ho ananareo mpitondra tany sy ny fanjakagna. Amezanareo ny andraikitry fa resiko ny andraikitry. Maro be olo milaza hoe zay tolo tsy mitady poste. Efa nambarako ny anjatony, ny andrivony. Raha ho amezanareo fanjakagna poste ny tenako, vohony anondro akandraikitry. Fa kanefa kosa zao alo mbara vahoaka manontolo le izy. Zam afaka mandray andraikitry fa condition naka de zao tompoko lahy sy tompoko vavy. Ampamantarako vahoaka malagasy manontolo fa tsy angalatra vahoaka malagasy ny tenako. Taka regny sasany mikapokapoko zao influenceur ro milaza hoe zao mitady poste. Zay tsy mitady poste izy ro vandy zegny. Za mila poste fa kanefa kosa karama ho angatako. Ataoko pabebasy ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra tany sy ny fanjakagna 15 000 euros par mois. Zéro tolérance. Raha mezanareo za 15 000 euros par mois, loger, véhicule blindé, 5 gardes du corps. À Madagascar 5, aty en France 5. Satria misy impact be le izy, misy risque be les responsabilités ndeleko. Fa ho ataoko ho an'ny taranaka manjafiny vahoaka malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy. Ary mino sy matoky za Monsieur le Président, Président antenimera-pirenena, Madame Ministre de la Justice, efa nisokatra masonareo, efa nibiagna masonareo, takany regny président jiaby nandalo. Za loha tsy magnamiatsiny président de la République zay nandalo. Manana ny tantara regny président république igny. Kaza mety atsika ambaran'olo vandy marigny. Raha ohatra misy faux pas. Fa regny izy nambaran'ny vazaha passé c'est passé. Ary kaza mety influencen'olo zao maro vahoaka malagasy nianatra, maro vahoaka malagasy endry, maro vahoaka malagasy tia Madagasikara ty tompoko lahy sy tompoko vavy. Ninaka de tsotra resiko ramezanareo andraikitry aho, resiko ampatsoragna ialako ty la France ty. Alo ambarany mary 15 000 euros par mois, loger, véhicule blindé, 5 gardes du corps, mi protéger zao, miaraka amin'ny fianakavianako. Ary aty andafy mivaio ary sosikevitry hoentiko io, mino sy matoky zao. Fantako amin'ny teniko Monsieur le Président, fantako amin'ny teniko Président antenimera-pirenena, fantako amin'ny teniko Madame Ministre de la Justice. Mifanta ny mamalagasy ny malagasy. Kanefa kosa raha ohatra mifanta tazominy ny fanta. Naka fantako amin'ny teniko raha omezanareo ndraikitry aho, acceptenareo 15 000 euros par mois, za mavita mampidriky 3 milliards 2 euros par semaine à Madagascar. Averiko ndraiky
accepté 15 000 euros par mois. Zao, personnellement, ma vie, m'a payé 3 milliards d'euros par semaine à Madagascar ou en vogue Madagascar pour la stupuvave. Satia, inuniantu, voluan, miyeng, ni fanifani, vogue Madagascar, trosan konerize à tondo tiandafeti. Zé number quoi tolérance zéro. Reto association reto. Si met stakitika rango mvona luoni ziska zao ni toktu walefando amni voka Malagasy tompoko la tompoko mis justificatif rajabati andafi regny association nandritrany rompolo taogno mampidriky 100 000 euros 200 000 euros par an ino ve intérêt Madagascar regny tsy stakitika zenge matunga vlanko tsy ni président Madagascar tsy ni mpitondra Madagascar ni mamutiky Madagascar fa reto olo abak andafy aty miprofity situation Madagascar tompoko amaragako teniko dia tsotra ihany namoako teny zay niteny hoe échec zay nataoko zay gasy aty jiaby zay mivolavola en Facebook eto ni échec tompoko lasy tompoko vavy maro karazany échec mis échec ara-vadiagna mis échec ara-moral mis échec financièrement donc kaza oentiny ary eto ho an'ny vahoaka malagasy anjaranareo mitsara ty teniko ty sy nilaza hoe Madagascar sy nilaza hoe vahoaka malagasy nilaza hoe maro les influenceurs si reto pikapokapoko mikasiky politique Madagascar reto ni échec mety en échec financièrement mety en échec moralement mety maro be mijanona eky le retsy ajanona avelao iasa fanjakagna io tsy nampandroso Madagascar hatrizay ka hatrizao ary eto ny amaragako teniko ho an'ny vahoaka Madagascar patience na mahareta hely io tsy reto influenceur reto ny misofra izy fa nambarako to détail fa reto influenceur reto olo mpantsingitsigny amin'ny Facebook milaza hoe zao Madagascar zao tsy manjary zao président zao regny ny midétruiser anareo vahoaka malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy izy nambarako tio misy agnatin'ny association regny ny midétruiser nareo Madagascar adignanareo ve ro association io mandeha mangataka subvention am conseil général am l'état mandeha mangataka fagnampiagna ho an'ny vahoaka Madagascar malagasy alors que raha io avy agny alafondreo misy olo mandeha mangataka aty kobaniny l'hôpital association avy raha tsy alefandreo l'hôpital misy olo aty mangataka ordinateur andeha amiagna l'école avy raha tsy amiagna l'école va andeha alafondreo aty misy olo magnano événement hoe am titre hoe fagnampiagna vahoaka malagasy alors que zay tsary nahita ino ny fagnampiagna vahoaka malagasy regny ve ino atsika regny ve tandrignesatsika vandiny regny fa mazava aminareo tsara fa regny ny mpamitaka Madagascar tompoko lahy sy tompoko vavy raha namezanao vahoaka malagasy ny zavatra nangatandreo ty ivelany aty pour vahoaka malagasy ny mampalahelo amle zavatra angizao andesindreo zay le argument mangataka raha ty andafy andemezanay vahoaka malagasy mijaly pays pauvre anareo ny pauvre anareo ny mijaly anareo ny tsy manjary fa kazataonareo vahoaka malagasy eto association mandeha mangataka raha izy tendeha ampianeva olo mijaly vahoaka Madagascar mijaly espèce de malade fa la famille nareo mijaly fa tsy vahoaka malagasy
eto misy olo magnano événement eto mandeha conseil général mangataka tiako mandeha mangataka aide mangataka nino raha ty ataonay événement ty pour aider Madagascar pays Madagascar pauvre marigny zegny conseil général rô mivalide pauvre la famille narô parce que narô montre 4x4 zava amizay ko rô jiaby magnano événement en belle voiture anarô ny pauvre anarô ny mangalatra Madagascar anarô ny mangalatra hakiny mivoaka malagasy anarô ny tsy manjary mivoaka malagasy na ino angatanarô raha ohatra mivoaka malagasy alors que raha détourninarô pour votre famille hainay raha fa zay mangataka madame ministre de la justice ny fiarovanay tombotsoan'ny Madagascar ny fiarovanay ny poste narô ary eto amafisako zay mangataka enquête approfondie zay ny tadiaviko za tsy mavozo amreto mpangalatra reto satria rô miakize olo atoro na irô diaspora aby rô za mitady koragna amindreky rô tsy mety za tsy nandeha koragna amindrô histoire za mikoragna amindrô technique ilaigna zo technique ilaigna zo zay fa tsy mitady histoire zao technique rapide zay naviako hoe nilaza hoe le système hoentitsika raha ohatra iara-iasatsika misy mahatoky zao miroso Madagascar amin'ny alalanarô fa kanefa kosa naviako hoe iara-iasatsika volako manendy tegna aho za tsy magnano karaha olo za tsy menitra iara-iasa zaho any Madagascar fa reto bloqueko reto tsy mahazo miteny reto satria enjeko reto proveko ny vandinrô diatsika ty ho any diaspora diatsika ty ho ananarô magnano association diatsika ty ho ananarô magnano événement diatsika ty andeha agnamboatra situation antsika andeha hitady mitady stabilité fa atsika tsy andeha détruiser Madagascar tompoko lahy sy tompoko vavy ajanona le retsy ajanona hoa tegna magnameloko zao sode avy ny tegnan'izy fa tsy mijano hoe tia za aloha tsy miady fitondrasam-panjakagna fa za miady ny olo mampikorotana vahoaka malagasy miady ny olo mampiady gasy samy gasy miady olo zay mandrava fanagnana Madagascar ke zegny izy tompoko lahy sy tompoko vavy miangavy ampahendrena mino sy matoky zao izy nambarany olo matetiky la vérité blessé olo maro fa kanefa io milambara fo io tsy mila sitriky ary manomboko niany zéro tolérance monsieur le président association jiaby mandefa entaka Madagascar aloha bloqué korako zo il faut vérifier araiky baka io pagnano événement io alo direct ambararô zay kazambaranarô vandy ito atsika amza hoavy ny événement marobe ny hoavy ny raha marobe monsieur le président andraindraikitry ny tenako misaotra amin'ny voaka malagasy oka aloha hitandregny alohany agnano commentaire n'importe quoi fa tsy nagnasaza tsy nilaza agnaran'olo tsy niteny politique fa za aloha miaro fanjakagna oka aloha kazavadibadikinarô le resaka miaro zao na iza tamin'ny fotoagnany amiral niaro amiral zao tamin'ny fotoagna Ravalomanana niaro Ravalo zao tamin'ny fotoagnany Andrajoelina niaro Andrajoelina Rajaona Mampiana ary zo miaro zao raha ohatra na iza Mikael tsy arovako ampahendrena alolo atsika hitantagna marary ny navy amitsika marary zay nahazo Madagascar tompoko alo hitantagnitsika normal izy ampo madio fa io tsy ho any atsika fa ho any taranaka manjavitsika raha ohatra atsika mitologna ampamarignana io tsy solution raha ohatra atsika magnano raha marigna ampamarignana io taranaka manjavitsika tafidika aminany mety marary maro association marary amty teniko ty fa za mavita malo ndraiky anareo association io za mahay tany angalanareo hentagna io za mahay raha ataonareo io fa zay mangigny mavia aminakabaka nareo malo
Atsika detta ndesiko ande tak prouver ko io. Il faut être juste. Atsika ndava fa misy salaire atsika, fa miasa. Lino koa ndeto atsika kabarona Madagasikara. Maro na romelko. Kaza voana ro ravlanko. Za tsy magnasa gasy tompoko. Hoan'ny vahoaka malagasy. Ny managna fahendrena en public raha ohatra misy asaha nataoko mikasika vahoaka malagasy ampodianana rominakahy izy. Raha ohatra misy asaha nataoko mikasika olo ampodianana rominakahy izy. Ary raha ohatra misy ny ratsiagna fanjakagna am'izay teniko nataoko teo, ialako tsigny amy tany sy ny firenena fa ny zavatra marigny nilazaiko tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha olo managna fomba fisaigna miangavy vahoaka malagasy, tandriasanareo vidéo au début jusqu'à la fin, na arango amin'ny voanalohany jusqu'à amin'ny farany. Raha ohatra nareo mitandregny vidéo ty tonga saigny vahoaka malagasy, marigny ny zavatra lazainy ralahy anaday zanaka zafy ty zay mijoro ampamaringana. Ary marigny aho fantako amizay teny koa fa ny marigny tsisy marimarigny nandilitra nabo. Zay nambariko atsika olombelogno mimaringa miresone magnanaova raha à la normale. Raha ohatra atsika magnano raha na normale sur certain, zay natonga zaho litady raha ohatra vogny iariasa amin'ny fanjakana gasy, za mitady 15 000 euros par mois, fa za mampidriky 3 milliards d'euros amin'ny vahoaka malagasy na amy kitapom-bola mpanjakagna tompoko. Satria tsy matahotro zaho, itaky zaho ary tsy avelako. Ahoana ve tsika vahoaka malagasy? O avelatsika bojobojo ve 3 milliards d'euros par semaine à la place de 15 000 euros ndemegna za? Za ndiasa ningatako 5 mois fo. Za fa mivera. Fa izy volanko, anjaranareo vahoaka malagasy miaro zao sy ny teniko. Misaotra amin'ny vahoaka malagasy, entry Madagasikara, avitry Madagasikara fa vatsika problème tompoko lahy sy tompoko vavy. Misaotra.